ndayakiriye Mana ameza cy'ubutunzi. Alo hari ibintu maze ibihe nariko ndahereza agahenge. Hari abantu mu buzima bwabo iyo bariko baragenda babonye bariye igitoke n'ibiharage baca bavuga ngo Mana wakoze urakwije. Ibyo biragapfa. Hari abantu iyo bariye umuceri n'ibiharage bakajyana n'akanyama baca bavuga ngo ni sawa. Ibyo biragapfa. Hari impamvu ndabivuze. Haleluya. Hejuru y'ibyo Imana yaremye intebe n'inka, Imana yaremye n'inkoko n'uruko. Hejuru y'ibyo hari n'amasarade na spaghetti. Hejuru y'ibyo hari akabavariya na fanta, hariho za sikora oranje, hariho za coca, hariho pesa za alcohol. Ibyo nabo biri ku meza yawe mu izina rya Yesu. Urabona amajambo ariko ndatura. Murabona ibintu uko ndavuga. Udafite na tumugoro. Abasubiranye barazi icyo mvugana nabo. Imana yewe irataha ibyo ndiko ndavuga. Kuko irazi ibyasi mbere mu gitondo ivuga. Irabizi. Iyo rero ndiko ndakura amajambo y'ubuzima. Iyo ndiko ndakura ubuzima. Hari abantu bafite nata. Abantu bafite nata niyo ariko ariko ubuzima. Alo urazi iyo pamu yazanye ibintu bigataha ukaguma ufite amaso bizaka nakaga gakomeye. Arabandana barabandana kabindimo abona baronde rukamtima. Amen. Abantu Satani yafashe yarababoshe ibyabo yabigize ibintu atacyo bimaze. Ubuzima bwawe yaramaze kubukubita hasi. Uyu munsi ndabona imbere n'inyuma usigaye wizeye banaka bamuhamagara. Izo avance yanaheze. Ubuzima bwawe busigaye buri mu biganza by'abandi bantu. N'icyo ukora n'ubundi bitera bijya n'imva. Nawe mutahe baguha uyu munsi uri kurajya gusura inyuma. N'akazi ufise uyu munsi abantu bagenda bagutinda. Umva ndakubwira uhereye umugoroba nituma hano usubira Imana yasize isagara. Ndatangaza inkuru nziza yuko utazongera gusuzugurwa n'abadayimoni. Mu gishimo cy'isuzuguro Imana yashicyurahiye. Banza mu byagire. Numva umubabaro udasanzwe kubera abantu batariko barakirira. Bakubwira umutima wawe. Mutima igihe cy'ikirageze yuko utekereza kuko Imana yavuganye nawe. Alo umugabo bita Isaka ahezagira Yakobo ari inkumi arekura ijambo ry'umugisha. N'abajya n'ubu Yakobo yanditse mu bitabo bikomeye yahezagiye n'umuntu adafise amaso. Alo jewe mfise amaso ndacafise amaso yo kureba n'umuntu yacaha. Ndatuje mu buzima bwawe. Ndatuje mu buzima bwawe. Umugisha w'abantu bakomakomeye kuri iyi si. Umugisha ukomoka mu ijoro. No guhindura izina rizakwandikwa mu binyamakuru abantu bakomakomeye. Numakane nawe. Abazagukurikirana bazogusubira. Bazakwa muri hejuru yawe kuri uyu mugoroba. Don't accept
yamaborerwa atamisi yose tugazimurira ariko muri yamujyana ugomba kwinjira mu mugoroba uvuga ngo wa mugabo we ntiwaremewe kuberwa waremewe kugira ngo urugo rugende neza iryo jambo nirumanuke rifatane n'ubuzima bwawe ritere mu rugo rwawe alela basotekaya wa mukobwa we akagasuzuguro maze niye k'abasore akagasuzuguro ntiwaremewe kuberwa n'ubusambanyi uhereye umugoroba ijambo n'ihare kuri uyu mugoroba utari wo kugenda usambana ariko uwo ufite umugabo ukagira urugo rumwe nk'Imana itegeka ibyo ni wowe mavuta n'amaraso y'ubuzima bwawe Imana imaze igihe iri mu buzima bwawe yibwiye ngo ikintu cyarangiye ugiye cyo kugenda kwa baganga misi yose diye dimashi neza amahera yanje sinzokongera kuyajyana hariya ngiye kuyajyana kuri bakimana uzoyasange mw'ijoro hari umuntu ndiko ndabwira amazina arwaye afise uburwayi runaka satana muganga ageze kwa muganga bwira satana ati aya mafaranga sayo kujana hariya nayo kuba ku murimo w'Imana nayo gusanga imiboro yariho ivyo ndiko ndavuga dushobora kutari bwavyumva ugomba kubwira amafaranga amaze igihe aje mukaba umugabo watanga ugomba kuyabwira ngo ndakugaruza umugoroba ushaka bikunda urari ku ijambo urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'umubiri inkumi yitwa Natimani irasemerera bose baba baceceka ariko yarifise akantu Imana ihindura ubuzima bw'umwana muto ndasenga muri uyu mugoroba Imana ihindura ubuzima bwawe Imana ihindura imibereho yawe urazi kumva atarasuzugura umukobwa mwiza wa freshe agenda mu gisagara ugasanga abagabo b'imyaka 80 niba ariko baramubonera toka kwakira na Yesu ugomba kuronderwa n'abantu bafise Imana abantu basenze abantu bafise ubwami batazokurusha wavukiye mu miruho ugomba gusubira mu miruho kandi ujye agatsindwa Imana yaguhaye kuganza ntabwo yaguhaye kuganza ugomba kuganza ibyaremwe igihe kimwe ibijuju biriko biragenda bitasi umugabo wanyu abantu babona gutemberana wambaye ikanzu imwe n'ibirato bimwe bakibaza ngo mvise resuruse bagomba kumenya ko ubutunzi n'inkomoko yawe itandukanye n'iyo waba babona umugabo yavukiye Nazareti avuga igiheburayo nk'uko bavuga agenda nk'uko bagenda aririmba nk'uko baririmba atama nk'uko batama yambara impuzu mbitari nk'izo batambara ko bambara amakanzu agerereza bakambara w'icyo gihugu bambara amasupuresi na bukare ariko akambara isangari babona ari umusore mu kw'abasore babona afise imyaka 30 n'abandi bagafite imyaka 30 batararongora bagaca bibaza ngo n'umwe barasa baca bibaza ngo barasa igitondo kimwe haruka abantu babamo barakomeye ngo bizi iby'amategeko no kumenyesha gushaka urukana abantu baravuga ngo wa mugabo we tuvire mu gisagara udatazi kore nubwo mugabo bwakiriye so jawugera kuvuga ngo Yesu by'uburokore by'ubuporositani bwawe ivyo bintu by'iwanyu twari hasi haleluya yavuze ijambo rimwe sino izo ntakenda zigiye kumenya ko tudasa kenda mu kiyaga ifi ya mbere y'uruhure abandi bakagenda mu mabanki azosha ariko twebwe banki ziwacu ziri mu mazi naho bamwe ku murongo bizasha Simona agenda wifi ya mbere yayifata kuri amafaranga
cy'umwami ndarekure ijambo kuri uyu mugoroba abari bazi ngo bagiye kukwirukana n'abana babajaja abari bazi ngo bagiye kukwirukana n'umuryango wawe ahubwo bagiye kwiyotumva basanga inzu yamaze kubakwa mu gisagara n'izina bose bagiye kwiyotumva basanga amahera yamaze gushaka amakonto n'izina rya Yesu abari bazi kuza kutarongore bagiye kwiyotumva basanga enzu paso bazisanga zimanitse mu nzu yose no mu bantu ariko bazaturuka ngo bamenye biraza ngo turasa ntabwo dusa no kuvuga ntabwo twavukiye hamwe twavukiye mu bibazo n'ingorane ubu hageze ko tumvamo hageze ko tujya mu gihe cy'indirimbo guhera uyu mugoroba singomba kuvugishwa nka pasiteri n'umuzi automatique singomba kuvugishwa nka service ariko uyu mugoroba ngomba kuvugishwa ibintu ibiso fato imana yavuze ngo uzavuga zose n'ibisoze n'izina rya Yesu n'ibisoze n'izina rya Yesu uyu mugoroba ukawugize uyu mugoroba ubona igitangaza abari ngaha ndugura amatelefone bimuze kuva akamesaje k'itangaza naribuze ngo abari ngaha muri ngaha muri tushebe telefone yugaye n'uruguru nani muri mwebwe umvugana nawe ntegetse imitima yarakomantaye ahantu hose hari igisubizo cyawe telefone niwinjiye ikubwira icyo ugomba gukora telefone niwinjiye ivuga icy'umurimo wawe telefone niwinjiye ivuga ikibazo cyawe mu izina rya Yesu izina ry'Imana rishyirwe hejuru Imana ishyirwe hejuru Imana yubahe babone ko tutameze icyo kintu umuvure yavuze igitangaza Baba ngaha bafite message ivuganye reka wicane urana haguruka ingo haguruka Neke zonezi zikomoka mu mazi ibyo kuranga no kuroba ndabasohoye kandi usubizazo neta nyarutsa ubwenge bwiwe bwongeye kubuza ubwenge bwiwe kubuza mu izina mwebweye Mwebwe murekera uhera ubu kubisaba umugore iyo mwavuye mu masomo ibimazi batanze ibitabo batanze kuri umugore n'ibisomo indwara y'umutima mwamuteye indwara zo kuvuga ijambo bidakenewe
Musonge izina Yesu. Wisina Ikwana Katorina Haguruka Kamutegetse Haguruka Bazi haguruka Yesu Mureke Haguruka Ndazi Ndategetse rimwe kabiri gatatu ubwenge bw'Imana bwapinduwe mu izina rye. Ugomba kurya niyo mpamvu ugomba kurya niyo mpamvu ugomba kurya niyo mpamvu uravuze ko kugenda asibye niyo mpamvu ko kugenda so sezera niba hajyana mu izina Katori Juka hageze nahamagaye ubwenge bwawe hari fili akifigazi aki Katori Ingore haguruka ushaka amazi baza mukoze nabo mukorere nashaka ndakuri wakize Katori uvuka muri Gihoro so yitwana yitwana Jojo mama witwana umukobwa w'umukuru yitwana nawe nakubaza ubwenge bwagarutse nubwo bwenge nashaka ko buza nubwo bwenge nashaka kutondeka ibintu neza apana kubebera nubwo bwenge nashaka kubutonda abacamanza igice 9 murongo w'umunani Nyarutse turabana neza n'ibisho zacu guhagarara mu muhamagaro turasoma kera ibiti byari bigiye kwimika mu mwana wo kubiganza bibarira igiti cy'umwelayo biti ba ariwe utuganza umwelayo uravyishura uti mbega aho nohera amavuta yaje kandi yatuma nubaba n'Imana n'abantu ngo nje kwirirwa ndahungabana hejuru y'ibiti maze ibiti bibarira umusukoni biti nuzeweho utuganza umusukoni uravyishura uti mbega aho nohera uburyohe bwanjye n'isukoni zanje nziza ngo nje kwirirwa ndahungabana hejuru y'ibiti 12 maze ibiti bibarira umuzabibu biti nuzeweho utuganza umuzabibu uravyishura uti mbega nohera bino yanje inezereza Imana n'abantu ngo nje kwirirwa ndahungabana hejuru y'ibiti maze ibiti byose
bibarira umubambangwe bitinuzewe utuganza. Umubambangwe wishyuje biti atasangwa mugomba kunyimika by'ukuri ngo umwami wanyu nimuze mwikiriye mu gitutu cyanjye, naho bitabaye ibyo by'ukuri umuriro uzokwaduka mu mubambangwe bigize amasede y'Lebanoni. Iyo ijambo ry'Imana. Alo. Ejo twavuganye iri jambo. Alo. Hari twavugana uyu mugani w'ibiti. Ugomba kupera
bw'Imana bukaba bukomeye bukaguma muri wowe. Imfunguzo z'Imana zose twize ariko birasabwa ko n'ufise imfunguzo zimwe kugira ngo ushobore kunesha ubuzima bw'isi utegereza kumenya umuhamagaro wawe ingami utegereza kooperera. Abantu benshi bari kubarananirwa kuko bari kubakorera mu ngami atari zabo. Usanga n'udandaji agacagerera kupigazo, ugasanga umuntu wo kupigazo agaca yibuka gusasa muri hoteli. Ushaka gukora bimeze gute uzofita ateye kuko ni umuhamagaro wawe. Abandi n'abavuga gutuma mugo bashaka kuba bahanuzi, bamwe n'abanyagutere b'ijambo ry'Imana ariko bagomba kuba ari Prophète, bariko bakorera mu ngabire atabizi wabo yarabuje. Uyu mugani uri kurerekana ko mu buzima bwa none hari ibibazo byinshi bigenda bitwereka na realite y'amaso ariko mu mwuka ari bigomba kudusangura. Muri application y'ubuzima bwacu nawe urabashaka ubuzima bwacu nawe uyu muganire ibiti byagiye kumerayo niyo mpamvu dukeneye kutugira umwana. Ntibivuze ngo dukeneye ko tubwira perezida kuko kuba perezida hari manda, ariko byo byavuze ngo dukeneye kugira umwana n'urubyaro wawe n'abuzukuru bawe n'abazogukomokako bazoza bafite imbuto y'iki y'ubwami. Ubyumviriza iki giti cy'umwero cyatsi uri kurabyumva ngo ukumva iki giti umwero n'ikijuju, ariko cyo cyavuze vyoshoboka bite ko mfise amavuta atuma Imana n'abantu banywa ngo nirigwe ndahungabana hejuru y'ibiti. N'ubuzima bwa none abantu bari kubarabamo abakobwa cyane cyane barahayakawe ati vava ntiwokwemera Diyodoni nta mafaranga afise nta kazi afise, emera kita gisaza kita kigabo cyemere kita kigabo gifise amazu n'imodoka bicara abantu mu gasekero na hoteli panorama yawe ati kandi ariko amavuta yawe ufise sayo gupfisha ku bitama nayo kugenda kwa Diyodoni umuntu ukamufura wo mwijoro afise amavuta